аймағында айыл шаруа жармаркасын өткізіп жатырмыз. Бұрынғы мемлекеттік администрацияның басшысы акимдин тапшырмасымен uyuşturup hazır bardıq aylı hükümetlerde ayıl çarasına teşkil продукцияның болған küçüklerini akıbettir. Atayızda et, toposun eti, uydun eti, жылқының eti var. Жылқының eti 650 tondan, toposun eti 670 tonga çeyin. 650'den 670 tonga çeyin produksiya satılır. Ondan çıkan kartoşka, sarımay, ayıl çarasına teşkil болған küçüklerin var. Akıllık şu uyuşturup atarız. Buyursağına kalsa bundan keyin dağı subota günleri var demede şunday жеңилдетилген bağda şu elge teskire turan şu kışka dayar asıl yasayıcı alp arası. Buyursa bundan keyin dağı olan dağı. Rahmat. Bugün Balbalarda yarmarka. Eskeri Şurada kaça? Kişine geliyor sıksının çoğunluğu. Kişine 280. Çoğu 200 mi? Tanışı mı? Evet. Sizin ne demek? 800. Kişine size şunu yok bakın. Ha? Yarmarka. Almağa 100 lira götür uzağa. Bu yarmarka olacak. Kaynarı жағында сейчас. Қандайсың? Денсаулығың жақсы ма? Жақсы келіпсің, ке мен мынау немелерім саған. Сөйлеп, сіз сөйлеп қойшы, мынаға тартып мына не қыл. Бүгін Алай Балбазарда ярмарка екен. Бұл ненің еті? Topoz. Topoz ба? Қаншадан бері отырсың? 80. Şu şarkı fetri. Tartukarını Allah'ında. Tatsana. Tüle kımbaçılık dedi. Kımbaçılıkta var tartmayısın arap. Қымбатшылық тартпайды екен. Қымбатшылық тарса қиыл қыжалат болады. Айты өрің әке, қаншадан бері отырсың? 80 сом. 80 ne? Manda sevmiş topal ne? Şu pazardan 7 tom çevir sondan alsın abi. Қымбат азыр. Kaçsınızı kaç çıkak ha? Kaç çıkak ne? Nam oyunu. Балдар ғой, қаяқтыққа? Мынан аз картошкасын алып, қашқа сырасы кетті. Bir porter қашқа сатылыр де. Картошкасын қаншадан бері отыр? 3-тен 1. Диағында картошка сатылыр. Картошка қаншадан кетті атака? Ана? 45 tane kartoşka. 45'ten büken. Қайердікі? Bilmem kaçı. Pazarda Картошка қайердікі? kartoşka coşalım kolunda. Ekoloji taza oqat var jogo. Azot jegen emas. Coşalım kartoşkası. Alıp ketkile tuğanlar taza oqat jegile tamaqlandılar. Басын айтын, басын. Asay. 45'ten dediniz ha? Azrağa ele kaldık şu et. Bir porter alып беріңіз бәлі. Coşalım. Мына ярмарканың пайдасы. Alın. Бал кімға қарақты бал?
Kaka ballı aytın. Tuğanдар asal alıp ketkile, bal alıp ketkile. Bul da joşonku, taza Joşon. ovqat. Hı hı. Aptekaga жүгүрө бербей, дарыга жүгүрө бербей, мындай таза. Экологический таза продуктыдан алып жесеңиздер, өзүңүздөрдүн да ден соолугуңузга жакшы. 1 litr qancha olsa ошондо? Азыр. 1 litr qancha? 500 эле берип атабыз. 500'den. Килесин 500 эле берип атабыз. Mayli. Бүгүн неме экен? Ярмарка экен. Yarmarka. Kurutlar qancha ekan kurut? Kuruttun kilogram 600'den. 600'den. Nukura taza kurut. Pişirilgan süzmenin kurutu. Jaylovunun törüne Ular da jasap aytın. kelgen. 6 saat atmayan yol yürüp jaylova çeşet. Oşol jaktan jasap kelgen kurut. Malade. Bu sarmayda oşol yerden oşol ele nemeden çıkan kurut. Qaysi ayın? Köksuga Bülölü ayı, Güvek yol ayılıp ötüp Bülölü ayının Köksuga aşağı tüp tögü beldin tüyle yaşagan. Jaylap kelgenin sarmayı. Nalar ne? Asallar güngelektike. Kumelek. Ha. Güvek yol ayılıp ötüne karastı güngелек ayının asalları. Litr qancha oldu? Gündüzlerin algan nukura taza hiç. Basın aytın, basın. Bası 800 son. 800 sondan. Bakılaşkası 800. Hı hı. Rahmat aka. Gelip. Kim satışı? Assalamu alaikum. Balarını aytın aka. Kurut qancha oldu? Bal qancha oldu? Bal 700'den, savizler 35'ten kilogram, Aha. kurut 400'den. Kurut 400'den. 700. Mına çoğun kurut ya. Maça toğanlar nukura. Özünüzün kurutlar. Ешқандай порошок qo'shilmalar жоқ. Taza kurutlar. Taza kurutlar. Bal qayerdiki? Bal demedik, güngelektik. Көңелектікі ме? Өзіңіз өндіресіз бе? Çok bir nemeden dıykandarın aldık. Dıyqanдардан алдыңыз. Et келді, et. Topoz ба? Assalamu alaikum. Topoz, tuğan, topoz. Naturalni et, birle topozluk kaldı. Alaylı tuğanlar etten alıp kalыңızlar. 670'ten beri atabız. 670'ten. Hazır ana şepkeli 10 songa düşürüp gitti. Niye ki bu? Topozlukku kelle sananda tura, şart bolgan emas. Taza. 180 dolar tanırlar. Kelin akasiga 650'ten bereyim alas be. 650'ten жақсы айтты, алың ата. жерде иштегендер bu yerде жалаң ушул bir жумалыкта. Бүгін алайды қимылдатып отқан Айнұр эжем бүгін өзі ярмарка ұйыштырған екен. Жерде тартып отырмыз. Жүзүндөрдү айтыңыздар эжелер. Ne деп мақтанайын эми? Мақтаным басын қолдан келишинче айтың. Азыракылай терейин. Басын айтың. Мазаттан баштайын. Бағаларын айтың. Bizde hazır bağlarız 900'den 850'den beri atağız sarmayızdı. Cüzümüz Келеги менен ме? Же литри ме? kilogram. Килограмм. 1 килограмм. Cüzümdörüz bolsa bazada 150'den bolsa biz 130 140 berip asaldarız var. Joşolunuk bu. Joşolunuk. Kilogramı 650'den turuşun biz 900'den beri atağız. 900'den. Anan bazarda satılıp atқан almalardı bolsa biz 50'den beri atağız. Qayerdiki bular? Bu Munol деген Қаланкөлдікі өкі. Munal Joşolunuk'ke. Munal Joşolunuk. Yüzümü. Mutfağının cüzümü yok. Ana Munol savizdarız. Hazır biz 40'tan beri atağız. 40'tan beri atağız? 40'tan beri atağız. Şiraktardı satıp tutup kaldık uca. Ekoyla kaldı. Qancha adam bo'ladi Şirak? Şirakты 150'den beri attık. 150'den? Anan piyazlarız 25 somdan. Qanday istaysın? Et qayoqdiki et? Qayerdiki et? Yo, nemeni malda aytam. Mal qayerda bag'iladi? Şu alaydı. Ayılını aytam, ayıl. Gülçö? 650'den beri atağız жылқыныкы. Жылқыныкы bu. Жылқынын eti. Қазы қарсаңдары бар, тегет, içki emeleri var, mozurdaki uçalarda qarasang ay jaşnaqay. Uça son çıktı. Uça jaşnaqay çıktı. Jiliklerim menen beri atağız hazır. Bunukdan kaldı hazır, hazırla kaldım. 650'den beri. To'liq chiqib keldiңizdер bilan. Sardar et qanchadan? To'liq chiqib keldik.
650'den. 650'den жылқылыққа. 650'den dedi. Жылқылыққа. Kimге қызықтар болса келіп алыңдар, ярмарка аябай соң болудар. Şiraklar ne dediler? Şiraklar. Şiraklar. Kaça bağları? Bağları. 180-200 dediniz mi? Ha? Sinesi 180 dediniz ha? Çoğunu 200 dediniz. Şirak kaç? Ya. Şirak kaç? Aynı. O. Bugün piyazlar ayağı ya. İşte adası mı? Çerçeği. Savizlerde kardan düştü o. Саламатсыздарбы? Биз бүгүн Алайда ярмарка жасап атабыз. Баалары базарга караганда бир аз арзан. Пияздар 20-25тен, савиздер 45-40 сомдон сатылып атат. Базарга караганда бир аз арзан. Жүзүлөр 150дөн 140, 130 алмалар 50 сомдон сатып атабыз. Өзүбүздүн чоң базарга караганда бүгүн баалар бир аз арзан. Негизи арзандап сатып атабыз. Мал койлордун деле баасы арзан болот. Мал базарда атайын бүгүн ярмарка уюштурдук Алай районунда. Аябай жакшы. Баалар бир топ арзан. Ооба туугандар, бүгүн биз мына мал базарга келдик. 14-ноябрь 2025-жыл. Бүгүнкү мал базар чыгарылышыбызда ушул ярмаркага туш келип калдык. Ошону сиздерге бүгүн тартып көрсөттүк. Биз менен ар дайым биргеликте болуңуздар. Биз сиздерге жакшы контенттер тартып беребиз. Азыр биз бул тарапка дагы жемдерди сүйлөп. Жем, өрүк ошолорду дагы тартып көрсөтөбүз. Булар. Sizge karıştı mı? Yoktu. Ben kızıl cem yemenceden 40 som. 40 O temsilimi Angol'da temsilini çöpten karaçı. Şöyle avlanırken. Kançadan birisi. Kança çarptın. 25'ten birim dağı var ana. Ulan bari kança çarp. Sizden tanısam. Hazır. Aparam. Kaçtın? Örüktü. Buna tuğan. Assalamu alaikum. Kim sattı? Onlar çıkama kızım sondaklı var. 250 be. Dinlemesi. Örük kayak batken baka. Batken or. 220, 250 bitmeyiz. Dört deli som. Öylesini boyuna. Базар баасына караганда арзан. Kaça kim var? Бир 200дөн. Базар баасына караганда арзан, чучук жылкыныкы аябай семиз, союлуп. Чучуктар 1200дөн. Эттерде арзан, базар баасына караганда арзан. 650дөн. Amca kançadan beri tas çıktı gelsin. Emin жалпы алайлык туугандар жума сайын ушу жармарка өткөзгөнгө аракет кылышат. Ярмаркага келип арзан баада алып кетиңиздер. Базар баасынан кыйла арзан болот.